kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Mayap augto kabalen, anano ko po kanyan. Rugon reta nga kabalen tamo nga makalbug kanya na for sure at kayo po kayong si Babaleyo. Nung mamangan kayo po, mag-shout out kayo po na shout out yung kaya kayong manyaman na ulam ngening kasalungsungan. Na po natin tamo pong kabalen adwala yata retang mag-share. At pareho la pa mo po ulam lutong talapia kanu itang metong sigang nya kanitang ulam na. Na po kasing karakala magtindang tilapia kanyan, uling limbog reta rugong although makasalita mo pong murang talapia ngening aldo kareng aming basang aldo may manuran, medyo maatim mo rin pong makalungkot apart. Kasi po inya mi karakalaren talapia, inya meging lamura, may bulos la po karetang plasda na may nga kayang albog po, inya makanya na mi kamuray nga tilapia, hanggang nuka rin na mo makapanasan la po rin kabalenta mo. Ano pong panahon na makanyan, kakita mo, maging resourceful na rin kabalenta mo na, nung pupuitang king lele-lele da, papamisalida at ita mo naman puling tama kapaglot, tatangkilikan tamo po itang makantang panindadaro rin kaya katamong siping-siping abale. Makanyan man, kalupan na po ning Aldo do akong sabihan, pangadita mo po in kaya katamong sitwasyon kaya kasalungsungan, bakanta akabiusan tamo, at malako na yung albog, makadalan tanang masalese, makapananama na at mabawi la po, makabawi la ret ang kaya katamong pong magplasdan. Nung ikayo po kaya kasalungsungan, magpainawa kayo, mamang kayo. Ako naman po nung apansinan nyo, nanu pata. Yung gagawang po balang makaniting oras, yung makipagkwento ko po kaya kayo kabang maugto kayo ampong malbe kaya kami. Live na live tamo po, emo po kayong CLTV Channel 36 CLTV News po at saka CLTV YouTube account. Live tamo po, malyari kayo makyabe kaya katamong kwentuhan. Nano pata, ibiyemi po kaya kayo yung balita nga, may nga palyari kaya tilabuad Kapampangan, nakeman po tutok na mag-live tamo po kayong kasalungsungang kabilyan at makaniti mo naman po kayong kaya katamong programa. Nano pata nga manong si Swan, ang po yung kulturang Kapampangan, yung kaya katamong gamulan, kaya katamong pamitalamitam ngayon pong Aldo Biyernes, 4 na po ning Agosto, kareta po nga gamu po ngayon ni Obra, masaya syempre Sabado, Domingo, makapainawa tamo at i-enjoy tayo itang panahon itarang aliwa po mamipi, magligpit, makanya uling alalo kayong karelang si Babale. Ngayon po nga August 4, alaga na sa pong sabihan, at intamo pong kailangan na balikdan king kasalesayan. I-appreciate tamo po itang mga palyari ka rin balang Aldo, daratang kaya kata.
kay kasalesayan taon po ngayon Aldon anya pong August 4 ya po 1964 anyang presidente Diosdado Macapagal pinirma ning Republic Act 4166 na ano pong kabalduganan nita gewade pong official in June 12 of every year as Independence Day of the Philippines. Siguro po aga na kayo anyang milabas sa August 1 mag-share ko kaya kayong kasaysayan na August 1 ni-ratify itang o dininan ng validity itang Independence Day June 12. Opo inyaya pong panahon kanita ita na 1898 inya mo po ring Amerikano ang po pong mismong Espanya ene po inacknowledge in June 12 as Independence Day. Maniba po kanita anyang mayaring World War II in making Independence Day tamo July 4 itang freedom from Spanish Americans reta pong sinakop kaya katamong Amerikano inya July 4 ya oneng agpangkarang historiador, mas dapat yang i-acknowledge itang maygit at lungdalan pangasakop ning Pilipinas kay Espanya. Inya dapat itang June 12 ing pagselebran kay katamong National Independence Day amegan at king Kawit Cavite. O ita po, makanya niya po inga kaya katamong kasalesayan ngayon August 4. O yan, dakal pong salamat. Aking kakatamang dating Presidente Diosdado Macapagal. Aking kayang pamagpasag batas bakang takilalanan niya yung June 12 as our Independence Day. O kabalan siyempre pag mananwantala ding sega na ganang makatutok ngayon king live tamo. Makyabi kayo po kayong kwentuhan, magpa-shoutout ko po mag-comment kayo naman, antimurin. Atin katamo pong kasebya na ngening Aldo at nung ya kayo po may kapag-comment keng pinostam keng Facebook ayan keng live tamo po basa niya po ayan po ating kayong idea ding taong matilus adila pamisagsagan ing pupunla a sharp tongue can cause trouble nga na po kay English inya nung ati ko pong kilalang matilus adila ken na ano pong panakit tsukarela totoo po nga, pami sagsagan o pami kasunduin karelang pupunla po na itang karelang tatanam. O bayo taang mipagdakay balita shout out watching from Korea Julian Soul ali siguro kuya Jay chuka keng lelelele balo ko yan hello keng kaya katamong kakaluguran at makeup artist Miss Marvin Dugs Caminares Amalbe kana ako check na ako kanya nano ko itsura tsaka na ako tsaka ya mag-comment ka na ako nano lareta nga pansina na king kaya kayong atching malago and hello po to Mr. Arnold Supan na Malbe po kaya katamo at kaya katamo kaya be Angelica Cara na makatutok mo naman kayo pong Malbe karakalmi po viewers ngayon Aldo mag-shout out kayo nung no ka rin kayo man idake yun nano yung kaya kayong kabilyan o nung mamangan kayo i-share you po yung kaya kayong ulam. Oy nina kabalen, tingkaya katamong balitang balen. Balita, ketila buhad Kapampangan. Para po kayong kakatang munang balita, dapat na po kanong Mika Malino a master plan, kareng flood mitigation project na rin balang balen. Agpang puitikang Mayor John Sambo ning Santo Tomas. Agpang kasi keng August 3 situational report na ning PDRRMCO ning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, makalbuglangan ding 7 barangay ning karelang balen. Pauli ning danumamani batan kareng mangatas alugal keti Pampanga. Mamalita ay tungkol ken ni Paulo G. Santos. Palintik-lintik na mo inguran mo mitatas paing danum keni balena ning Santo Tomas Pampanga gat panapo ning Miyerkules Augusto hanyang mi pasyalya ing CLTV 36 News Team. Makababad la pamurin king albug denge ganaganang 7 barangay ning balen. Kaya rin ning parumingkong pamanuran uli na ning abagat at pesikana na ning bagyong egay. Egay, Habagat, Typhoon Falcon, aliwa po sobra karakal ing Dano Madela na keng katamong probinsya, sabi ko na, nepo, keng katamong probinsya at uling metong ya po ing kaming Balen, Santo Tomas, karen talagang low-lying areas. So talagang, kumbaga, we cannot escape from this unless na gawa kami pong alternatibong solusyon, nepo.
kalupa na po retang gewaming pumping station ngayon mila po agamit kasi linog pa po yung danom kaya kami. Kumbaga ala kaming piyog siyanan. Keng Agpangkang Mayor Jan Sambo, manibatan kanuing danom keng mga tas akasiping dang balen. Ing danom po kasing lulub keng kaya kaming balenay ti apin po ini Atsuya ing Maysak River kaya kami part of Maysak River is within Santo Tomas. At ing lalabas pong danom keting ni kanyan manibatan po portion of San Fernando and Bacolor. Ne po. Mayakit siya ni Santo Tomas ing Santo Tomas San Fernando Minalin Tilday na sumu naman keng pila tandareng mebang kita balen at king Bakulod. Panwala ng Mayor Jan Sambo, dapat mi kamalino ang master plan at magsilbi ing parochial mindset kareng flood mitigation project. Para alan gano iti banga lang makukompromisong balen kem pisasabihan na pamamuklat check gate. Ame turing kareng flood control project. Po talaga bawat proyekto keng metong balen dapat parokyal ne po. Dapat patse ginawa kang flood control project naning metong balen dapat maging disadvantage keng kasiping mong balen kasi kalupa mula naman pong tao rin Kumbaga ay kailangan mo po well coordinated kami ne kareng projects agawan tao. Samantala, nasa na mo namang Bacolor Mayor Di Mandato ing pamisan metong king pisasabihan na land use plan. Bagamat paganap batas at metong yakareng abanggit ng Presidente Marcos Jr. king kayang sona nga ng minuna, paralan mo naman kanu kasi iti bang Mika Master Plan pangaras kareng flood control projects. Plan, mag-land use plan, konsultatibya, kareng ng LCE. Then mag-submit lang karelang recommendations. Bata na makinabang naman kang land use plan. Amo sa patanda kergo, para i-safety yung karela, uling piyera dala, gabunda, gawa din perida. Pero pwede rutong dagang dige. Balo ko naman gagamit dagang catch basin, madapat niyang may pinatubo kami. Pero naman makanita. Metong yaing Bakulod kareng nitabunan lahar keng pamamakmong ning bulkang Pinatubo. Uli na niti, may naliwaya topografiya ing probinsya at may nga tambunan la deng waterways. Meto nga baging buridang dinan solusyon deng suking lokal kapanibalan. Ako yung kayong talasuyo, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Yan po na ikita mo po yung kabilyan da rin kaya katamo nga kabalen king Santo Tomas at yung apila na po ning karelang mayor data po kanong project kasi bala pong balen tila pong proyekto din datang ausan tamong flood control project. So burida pong sasabatan daytang panibatanan ning albog. Puta kayo huling lisya karela may pupunta po kareng aliwang lugar o aliwang balen inya ang pakisabi da itang i-coordinate reng makareting proyekto bakanta po aliwa mo po misalbay tang kaya katamong lugar ne po pati tang karela po maperwish. Para po kang kaya katamong tutuking balita matagumpay ang merapat in concert for a cause apeni muna ning JDN Realty ban kanita makali kumpung pondong panyawp keng bahay pag-ibig. Iti po tukunangan dereng mapila na mga twaketi po keng Pampanga. Kaya biya karang performers in the Wifen Poops metong asikata a cappella group ibat king Yale University king USA. King singing group IT miyembro ya pa ing metong tamong kabalen. Silipan taming konsyerto king report ng Liana Kanila. Lang tula ka rin kabalending The Wifen Pools. Yung oldest and pong best-known a cappella group ay bat king Yale University, USA. Nung nuka rin metong kareng-karelang membro, metong yang Kapampangan. Milyari ing benefit concert king panimunan ng JDN Realty, kambeda rin miyayaliwang kumpanya ang pong agumal. At itiing mumunang performance na Keti Pampanga. Merapat ing concerto king Holy Angel University Theater ining Miyerkules a 2 ning Agosto. It's the first event concert sponsored by JDN Realty Group, and so we're proud to be able to begin one of several events under the guise of JDN Uplift Foundation, which shows our commitment to the community. So this is the whole plan, is to raise the level of
commitment to the community and having such events. Matula naman ko rin kabalan the Whiffen Poofs member na Adrian Venzon, king pami katago na makapag-perform kayang kabalen. It was an alignment of the stars. That one of the members of the Whiffen Poofs is a local, Adrian Venzon, who's a member of the local Venzon family. And through my sister-in-law, he reached out and asked if they could have a concert here in Angeles. And not only was I excited to have them have the concert, but I'm even happier to sponsor their concert and ask other sponsors to participate as well. So it just so happened that we had to scramble in short notice. We had a little over a month to put it together. And thank goodness everything seems to have worked out and aligned. And so here we are. Basta man migit na kanong metong adekadang manoknangan king Amerika, matatasya pa mo rin mga pampangan. Alinea kanong kakalingwaning amanon si Swan at kayang balen at ibuan. Overwhelming mo naman kanong impepakit na suporta karela, lakos na kaya rin kabalen. I think mag-perform nila King Manila, pero I think this is the first time King Pampanga. Overwhelming po. The support I received from kanang family ko, of course, on both sides, and also even marakala tao na ila ko man talaga balo, I think has been made me really proud na kapampangan ko. Samantala, lakos lang may tula ring manalgain niyang kinantara ring the Whiffen Poofs, in karelang rendition ng Rainbow ng Filipino pop and R&B band a South Border. Perform la naman din mga tenaka na grupo at individual keti Pampanga. Ring sayo ang Helenyo, Olivia Wilkerson, ang Pong Lumi and the Butterflies. Miras laking bahay pag-ibig amitagong mag-celebrang 35th anniversary rin panakitan king Mera Pata concert. The event proceeds will go to Bahay Pag-ibig, which is a home for the elderly located in Telabastagan. Next to Angeles City. They're celebrating their 35th anniversary, so we thought it was befitting to commemorate their 35th anniversary with tonight's proceeds. Nganong Venzon special kaya iti, uling reng penga rin na misa no ring mag-volunteer keti. Talagang special naman, of course, and I know my parents nabida na yung anak lakyan ng Pampanga actually mag-volunteer la para kang Bahay Pag-ibig, so for us to be able to do the same thing is really, really special. Magpasalamat naman ni Reverend Father Jun Sison, ang Apostolate Director ng Bahay Pag-ibig, king Pegkalob da Carela. We cannot really express our thanksgiving to these people. What we can just offer is our prayers for them. Mamasa naman ni Rick Wilkerson, ang President at CEO ng JDN Realty, na maging inspirasyon ng karelang dinaw na concert for a cause. So I hope that we influence the local communities and beyond to take a cue from tonight's event and sponsor such beneficial community events for the benefit of those who are in need. And it's high time that we show the community that we owe them our commitment, our obligation, and we hope that others will follow suit. Ako inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen. Makatula po niya kabalen na isipan niyo, metong yung kapampangan mo naman po yung member na nitang the Whiffen Poofs niya kasi maka-proud na isipan niyo si Katia po kay ngaliwang bansa ita kay USA na pero mag-perform ka rin metong yung kabalen. Tunay po maka-proud ita at kumpiran tayo naman po niya na kakwentuhan tayo king kakatamong programa. Sabi ko pin baka next week kakwentuhan tayo kay Nano Pata. Bayo tayo po mag-commercial break. O Reni po, rin kaya katamong shout out for today. Hello po to Mr. Arnold Supan and Mr. June Vergara. Amalbe po kayong kasalungsungan. Ikayo po kabalen, nung ako pa mag-comment, nung kayo pa may kapagpa-shout out. Sige po ala pong problema, basan ko po rin, nung buri yung i-share, na ano po yung kaya kayong ulam ngayon Aldo, ala pong problema yan. Uling Kenny po, kaya be kayo, king kwentuang Kapampangan.
Ako pumama ko, king kaya katamong pamagbalik ning nano pata. Pisabihan tala din reading books, mi translate king amanong sisungan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Nananuta pa, kabalen. Malbe kayo, kaya katamong kwentuang Kapampangan. Oren pong bisang magpa-shoutout, magpa-greet. At syempre po na nung ikayo, bisa kayo magkiabe, mag-share kayo ng kaya katamong kaya kasebyan. Ngayon Aldo, nunano po panintindiyo. Kaya katamong, ini po marala sa expression dere Kapampangan ko sa reta mga to. Ding tao po kanong Matilos Adila, pamisagsagan in karelang pupunla. Nano po yung pamanintindiyo kay ni Abe. Ayan, may patulano po rin kay ni Abe. Tamo. Ano po kasing kaulaga, yung pamitalamitam tampong ng Aldo, uli nga tinga pong kabaluan kay amanong siswan. Ini po yung kaya katamong Kapampangan One-on-One. Balo po medyo makakonscious kong bagya. Uli na po yung bisita tamo, metong niya pong malugod king amanong si Swan. Metong niya po karetang gagambol king amano tamo. Ako po medyo papansinan nyo at magkategalugan, at ang amanood ng tegalugan nang kayo mababalid ko. Pumakanyan man po pag sumikapan ko, naagamit kayo pong masalese yung kaya katamong amanong si Swan. At kayong bisita tamo ngayon Aldo, maralas ko naman pong mangutang na yung ating kong balo. O ini po na itang masanting balita po kay kaya katamo po kay Labuad Kapampangan ita pong available po kano online then translated Kapampangan reading books inya nung buriyo lang pamamasang librong Kapampangan din kaya kayong anak o ini makitalamitam tamo po kaya day Mr. Joel Malyari meto pong Kapampangan contextualizer and translator po ng Bloom Library Storybooks. Ayan, sir. Kumusta kayo po? Balok busy kayo dakal pong oras. Minta kayo pa talaga kay studio. Bakan taa kaya beda kayo po. Tating kayo pong buring i-greet. Karing yaktan talapan. Muna siguro, maya pa pinadit kaya katamu. Karing pong talapan albeta mo. Karing pong susuporta kaya katamu programa. Kikinano pa ta. So, metong po karing siguro buri kong pugayan. Siyempre, of course, hindi kami pong SDS. Dr. Ding Sapanta, together with our SDS, Ma'am Faye, Ambuli, ang pumigya kami pong CID Chief, Dr. Jean Canlas. Siyempre po rin kaya bitamang po kayong DepEd and bibilog po rin magmasabal kayong kaya katang programa, kayong kaya katang pong DepEd, kabilugan na po ng Pampanga. Sir, anak kasanting itang balita ngayon, ano yan kasi maralas po babasan tamo rin po kareng anak, retang Tagalog, retang in Filipino, ampo retang English. Ngayon Kapampangan, balang malatila pa, turuan ta. Makanano yung po may gumpisay ng project yung ngayon Actually, yung project may ngayon, may itong yung pamisaw pa niyan. Actually, it came from keta pong makabaming actually, it's a short course, 2-week course po yan. Mini-sponsor po kayo ng Talaytayan, 170 plus languages. Ang po pa po yung kayong Somerset Institute of Linguistics, ang po yung Philippine Normal University. So, may lang metong platform, yung kayong SIL, yung kayong Somerset Institute, ita pong Bloom Library. So, dininan na kaming slot na retang agyumi i-translate, ang pumamili kami, agyumi lang i-contextualize, kasi metang ibagay, may ketang kwento itang, ketang pamamasa atam. So, makuya dyan panahon ni Binyera pero minaximize niya. So, sakto, anyang kauli ko after that. So, that was last week. Hindi kami itong kami nga pamagsani. Awesome niyang pamagsani. Matibe, ang pong makuli. Karanyang MTB teachers tamo ita. Tuturong mother tongue, based multilingual instruction. So, big translate lang. Karakal po rin may kiyabi yan, teacher. So, right now, pati po bigla tayo po itang site, ating kang akwa, download me, o kaya basan me kitang mismong online. O kaya, dandaman niya naman, dahil tangal ba kasi audiobooks la pa So, kabang babasan me, tinya pang lulalakay, sound, itang mag-narrate. So, ini po available po, Libria po. Anytime you can download them or read them online. At the same time po, installable po itang application karing cellphone, karing tablet. Nya talagang adala-dala me. Nya yung anak,
alaning sangkan at yung gimbale, magbiaya, may nipya, bukla na lang mo katabasa na lang. Opo, ewan rin, pengari po pata mag-drive la. Ring anak na di nandun tablet, di nandun gadget, okay nga pa. Ngayon, nung buri tayo pong mabiyasang amanong si Swani, kaya katamong anak, ayun yung gadget po tayo po, buklat tayo po, kitang kaya, ating nga pang audio. Makanano lang mo po karakal din nga librong kaya kayong tinrans? Actually, ring pegumpisan mi po kanya, natin na po may 20 karatang stories. May lalo la kakuyad, walin talagang basic, kasing target mi rin nga anak na ibanta. Kasi we need to be connected with our learners, yung young learners na ring anak tamo. Kasi at ilang technology dapat mumunta tamo mo rin ka rin. So mag-connect tamo. So part of na yung kaya katampa mag-bridge karela. Ito, gagamitan mo yun. Balo ko, Sir Joel, aliwa mo, dakal kayo nga mag-translate ka rin nga. Misaw-saw pa mag-translate ka rin nga librong areni. Makanano kayo po karakal, ninula rin, makanano yung pong kinwa na mag-translate o mag-volunteer if ever. Actually, yun namin din kaya katang tuturong MTV kaya naging Deped San Fernando. Pasalamat ko karela kaya bemila. So ating grupo at tinamantang chame itong lamo ginawala. So ating tang volunteer lang na agyuding metong. Anyway, mayan le, regalo talagang biyabela. So may ka-chance mo naman nagawa kami exclusive lang. Kami rin mag-drawing. So original itang kwento. Chuya naman po ka rin. Nyadwa lang klase, translated. Ang po itang original na mismo pero pare-paro lang Kapampangan. And some of them also have the English versions. Ikit ko po kitang site. Aman man nyo actual kabalan. Bayo pa po, taang palinuklok kayo nilinawi ako na ita. Ating kung ikita kwento, ingasong po yung pusa, ang makanyan, ingasong pusa ang po yung burak, ikit ko lang po na. Mayan lang. At saka bala mo po makakategorize la. Na apilan lang pong categories din ating kasi personal. Ilang level 1, level 2 hanggang level 4. So level 1 initial retang talaga sakto la pang makabasa. O kaya nang kay sound ja pa talaga nga produce na rin anak niya para king kinder hanggang grade 3. So reta rin kayo. Kaya ba't ating pang makakategorize? Depende kasi mo kanami yung biglat mo rin If you type Kapampangan, lumwala retang mga pila na collection. Pero puwera ka rin natin pangaliwakan ta makategorize laping ka retang aliwa pang kaya na din pang Bloom Library. Isipan niyo po kabalen, ini po libriya online po. Pero ini po dininan niya yung makabang panahon, pegaralan niya. Pero libriya kare nga kaya katam kabalen nabisang mamasa. Pero ating kayo mag-publish kayo po bang kopya? Actually reto po uling kayo naman available naman online. They can download them. So in PDF form numolya kanita ito mag-PDF pa kay ba kanita print din. Print din. So it can be collected at the same time. Yes. So ini nga gewa tamo ngayon ni sir, non-profit effort ya po talaga yun. Nunay nga lugod tamo kay nga amanong si Swan talaga, yang many muna kay nga inisyatibo yu po ngayon. Sir, areta nga maka-publish areta ne po. Malyari dala mo naman pong gamitan, kareng daycare, makanta. Ayo po. Actually, may na kami pong kopya, may itong yung link mo naman yan. Kareng kaya katamang tuturong daycare. So, maswelo tamo po uling last month tatay mika metong la naman na pamagsane mo naman sa seminar, at training seminar. Kaya ngayon po binyemya. So, doon ka rin tinagong ka rin. Composed of a lot of daycare workers, teachers coming from different municipalities na karin balenta mo kay Niking Pampanga. Nyapin po hindi na lang kopya rin, fully accessible yan talaga. Sir, linawi kayo itang libro, sabi yupin po makuyad lang mo reta. Pero lalawin ko laretang terms. Balo na kaisipan nyo lang. Kasi ako po nung makuya dyan mo, mabilis kayo translate. Ngayon po rin na-translate ka na. O talagang kaisipan nyo lang po retang terms sa gagamitan na... Actually, yan, meron yung bagay kasing medyo masasakit, masasabi na. Kasi yung pa mo translate, naman kabuna literal. Lawan may katang context, ibagay may. Kaya ba't lawan may katang anak? Kasi po, suya pa nga Kapampangan. O kaya katamo yan matuwa, o mas matuwa kaya katamo. Alay ka rin anak. So, may katang mainstream. Kasi, karin mo niya dagdagan after dapat may kalog na yung anak antin dyan na negatang basic Kapampangan, nasa benta mo mga contem kaya, conversational, saka mo na kanita scaffold. Kasi keng DepEd, keng pamanigaral, keng pamanuruma kayo, natin kami muring method may bibigla ng anak. Kung may paketang nung antin dyan kaya ba't mag-step na kami na naman si Bayo, hanapin ng balita nga, hanapin o baitan, hanapin ng Tagalog, mag-another grade na naman. So, reto po makantala niya, panikwa na nilang
basic lamo ne nya nung lawendala naman retang kay tsaka penikwa namin hangga malyarit niya subtitle banta guided larin Opo. nung mustuyapin. Correct. Ikit kepin po in Kapampangan and then ating nga pong English na ating dyan. So, yung learning adwayo. You learn the Kapampangan language, you learn the English language. So, kasanting na po nita nga kakatang initiative ita. Pero balo yun po, aliwa mo po yan ng pisabyan ng Sir Joel Kenny. Atin pa po nga mas malalam siguro nga dapat tamo pong abalo, ikatamo pong Kapampangan. Pisabyan tayo po itang kayawsan da ng grupo da rin Kapampangan ng kakatamo pong talaturo. King plan kay Munikala natanggalan niya po yung mother tongue based multilingual education o itang hausan tamong MTB MLE. Yan po pabura na maalag pa sa niya ini nga pisabyan na ini magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Nanu pata kabalen, me Kenny. Makiabe na kayo king kaya katamong kwentuhan Kapampangan. O reni na po rin magpa-shoutout kaya katamo ne. Hello! Shoutout po kang Sir Joel Malyari. Luwid ko po nga ng Ma'am Lourdes Eusebio. Siguro kilala ni nga Sir Joel ni. Hello po kayong ganakong tita Amalbe Aldoldo. Kaya katamo Choli Palabasan. Ayan, I hope okay kayo po. Laganas kaya kayong kabilang king kasalungsungan. At karen kaya kang tawangan pong manalbeng ngeni. Mag-comment na kayo po nung ati kayong pa-shoutout o ati kayo buring idakan. O, wata po ating kayong buring ikutang king kaya katamong bisita. Baloy po kasi kabalen kaya katangungan po Kapampangan siguro kailangan tamo pong balo nung at nung ali kayo po aware na atin nila pong susulong ang munikala keng Senado at keng Kongreso natanggalan da ne po yung mother tongue based multilingual education no itang awsan tampong MTBML ibalo de po ren pengarya na po mesra ne iniapin itang pamangamit amanong siswano mumunang amano kaya nga mumunang banmana po ning pamanuro kareng anak ng daycare ang po kay nga elementarya. Pauli na po niti atin lang panagkat kayawsan po ne kareng kaya katamong kabalan na Kapampangan lalo po ring kareng kaya katamong Kapampangan language advocate na ating mo rin po kareng kaya katamong talaturo na sagipan tayo kabang ating pa pong panahon. Yan po yung kaya katamong pisabyan. Kaya be pa mo rin po syempre Sir Joel ne. O ita, adi nang tanala pong idea rin kaya katamong kabalan na atin pong makanining susulong da kayong Kongreso kasi for sure marakal po hingi aware. Sir Joel, makananwaring may gumpisa. Ini nga proposal ay ini na tanggalaning MTBML. Pila na po palang banwa nga implement ini? Actually, kaya pa po kanyan, mag-12 pa po kanyan. Apuluya pan talagang banwa yung kaya katamong implementation. So, nung lalawin mo kanyan, may itong nga may graduate tamo, kaya talagang full implementation ng MTB na from kinder going to grade 12. So, may itong nga pa talaga itang banwang may kapayari tam. The rest, at wala kang karatang transition. Uling talagang ediya buo. So, may itong nga kareng kahit amita. So, kaya katamong K-12 ba yan, bakit mi palit ya? Lula mo kasi rin lalawin na kasi peka maulaga bakit migpalit ang curriculum number one, pinitang kitang ausan ng bala mo laderize yung lulto, itang spiral progression itang yung anak ulit-ulit niyang pag-aralan ni metong nga subject hanggang kitang mag-increase in difficulty hanggang kitang miras niya kitang matasantas. Kadwa itang ausan tamong contextualization itang rin tuturo tamo babagay mo lang kitang sitwasyon. Halimbawa ito tuturo mo banda kaya naging Cordillera may malyaring ituro banda kaya kareng Muslim communities uling aliwala. So kumbaga across all subjects yan ibagay me. So pati ring example mo yung pangalo apinting sasabihin ng pera importante the use of the mother tongue. So apinting MTB-MLE. Kailangan niya magamit itang kaya katamong lingway, kaya lugal nung no karon niya makabaging anak. So ibig sabihin tamo kay ni Sir aliya mo Kapampangan na language. So ega na ganang lugar ating MTB-MLE ne kay Bisaya makanya na Sir kay nga parting Mindanao. Kaya beya po kareng sasagipan tamo kay ni nga proposal tamo ngay ni Sir. Nino po karang kaya katamong senador o congressman ay magsulong kay iti? Actually, makanya po may gumpisa itang announcement. Milako na yung mother tongue. That was last year, bandang mga October ita. So may makbunging balita na plano suspendide yung pamangamit yung mother tongue. And it was by magkamali Yusek Densing so sabi na milako na rin mother tongue magamit na pa kan makanya so there's a suspension nababalakan so kay ba nanita after may dakal melong kutmuron after that kay ba't mira sing bandang January so pangaynero na po ni Banuata mo ngay ni may lalo na meging kay may masiglalaking kimot dan lako dan so this time ating committee na talagang many muna ken actually lula ring masasabing talagang mag-oppose ken number one is Senator Gatchalian. Pangadwa po rin ang kaya katang congressman Moreno ang po metong Igo.
So sasabihan definite ang dapat masanting uling. At ilang batayan na ginamit na retang researches na sabi da may kinabang ingke katamong depth ingke katang curriculum kaya pamangamit tamong mother tongue. Tutuhi ta, sir. Well, anong lalo yung tala rin kaya katamong available na datos na rin kaya katamong researches aliwayang sasabihan na. Kasi ilaman lang mamaligwa alapin nga man nung kaya makaba yung K-12 mula. Biro-biro kinder hanggang grade 12. Kaya ba't assessment tapang mo muna dili may graduate na produkto. So it's very unfair for the program para tambing ming i-judge ne. So kukulang niya ka rin ne. Kadua makanano ding linawin nanong lang klaseng lenti ne, ding karelang ginamit. Lalo na nung mismong sorry to say ne, naman academician din kaya katang manimbestiga. So kaya tong panel mismo balamit ang etutod ne. Kumbaga kayong kapampangan, kakatelo na. Kakatelo. Kasi nung kabiasang manggitara, gitara. So balamit kayong kaya katamong investigasyon ng hindi na atin na malpractice so at biyentanan. Kasi we have also the opportunity to talk with attorney Gunigundo ne. May atong kareng big design kayong kaya katang K-12 ne. Dating congressman mo naman. Yung sinabi na magtakalapin o mamaligwayin kaya katamong gobyerno para balo nitang resulta. Where in fact, malayo na yung pangasabi kaya katamong design na ng curriculum na kailangan yung panahon. Kasi yung teacher naman tambing bukas o turo ka makanini, ang tambing na balo. Correct. Opo. Ay ni sir, na ating mo at ating mangutang kayo ka rin kaya katang Malbay. Kayo naman po na malyari kayo pong mangutang kang Sir Joel. Shout out kay pa Ivan David Canlas ning Lubao. Malbay po kaya katang po ring ana ako ne Faris Parungaw and Italia Parungaw. Chula po kay Bulacan 1 week ko nung bibisita ulan ning pamanuran tsaka bisita po ne. Ayan, shout out kay abetang Paulo G Santos na maka-field ngeni ne. Chuya ka rin albug-albug kanya lalawan ako po sitwasyon bang akit na po ng manungkulan ni upaya na ano po kabilyan nyo king kasalungsungan. Hello po kang Miss Mary Ann Antoinette David Quesada Luid ko po Sir Joel nga na po ne. Ang po Miss Ana Risa Manlapas Luid kayo po Sir Joel. Ay ni kutang naning kaya katamong kabalen Sir Joel. Makanano yung pong sabi na ing kapampangan o siguro po yung mumunang language makasawop niya po kay nga agad ng pangabiasa ning anak potang magaral niya. Actually yan nung metong kang curriculum expert, metong kang makaintindi kang early reading ne, education ne. So ketang early literacy na ning anak. Talagang nung panigaralan me paboryan talaga kaya katamang nga sa mother tongue. Kasi namin tuloy nga nung tambing kang lilipat kay metong lengguay. Gamit-gamit ang lengguay ay kaya ka. Nyaping kaya katamo do ay meaning nga manong siswan it actually represents or is actually the name naning kaya katamong kapampangan language. At the same time it refers to the mother tongue. Naburin sabihin napin tim kaya kamino namong manong abalo. Makanano yan. Kaya katamang niya kalala may kasanting very intimate suswan me. So kan may suswan biologically ingma inga nakakabsiya keng susu ketang guts na ning ima. So makanya naman yung language mumuna nang damdaman na lengguwahe itang keng ima. So yung kailangan mong gamitan ta para mabiyasa yung anak. Nyapin na malalam yang kaya malalam yang pumasyadong dikit itang ugnaya na ning anak yung kayang lengguwahe. Kasi tanga babalo na dapat kaya tayong lengguwahe na. So we need to connect with our learners using that language. May pakasakit ang Englishan men tambing, Tagalogan men tambing, mumunan dili with due respect ka rin kaya katang parents. Naman, halimbawa, kapampangan na rin parents, kapampangan na rin piyangari tamo. Kaya ba, turo dero kung nag-aalog tambing, tatako na. Siguro, timik experience lang na, ano ba ito mag-alak? Sige, eskwela ba? Tagalog na o na yung akalingwan da, naman language teachers din piyangari. De forte. O de turo ito mismo sa rin ng lengguay. O limpotan kayo anak. May kaka-confusion kayo anak. May kaka-faulty language siya, yung development. Ang pong may kaka-confusion niya kasi po tayo sasabi lang ng piyangari na itatanang po imana, ay ba't kapampangan? Nya malito yung anak Nya po tanong mo bing anak ngayon yan, may bagsak yung problema ngayon kay DepEd teachers tamo. Ren teachers na ngayon, malilitula kanyan. Nanuwara talagang gusto, dineclare ng parent, halimbawa kapampangan yung makanya na ay Tagalog nakiyabi na mo kitang karelang record. Nya po tang kairo gumagkasakit la retang teacher kasi diba man nalamang connect magagtula pa ang kapampangan uling daramdaman da niya mo ida niya pa practice magagtula pa ang Tagalog uling naman masanting pa ang Tagalog o nung maging English man lalo yang gusto uling kanino niya balo
Nya po tang kahit talaga, hindi po palabang kayo, po tang kinderya pa, kita pa po tang daycare yan, hanggang kita mag-grade 1 niya, tinang problema. Disconnected na yung anak, tatako yung magsalita. Alwain yung language me, ara. Yes. Ini po, Sir Joel, personal observance ko po ne. Itang aman wan yung magagtula pa nga biasa kay ring lengguwahe. Aliwa mo ita, sir. Ating pami katagon kasi ring pengaring nung pagmasdan tala po ne. Tuturo dala ring anak da English. Papanalbe, do man tuturo pala. Papanalbayan dalang English. Aliwa ilan tuturo. Paano payadan na karetang aayal ben. Puta kayong anak mag-aral ya. Uling ing teacher ene first language in English. Retang kaklase na uling ede first language in English. Alara gumakipagkwento kay nga. Kasi ede balong pakisabihan. Totoo ita. Malilyari actually, daka lang makayo na sitwasyon. Mumuna kasi nga kahit tamo kaya nito pina maliya pa nga umpisa. Uling pining pengari. Tala sinya mumuna rin pengari. Balada kasi kanita pa mi Tagalog o ready na ka. Balaan po tamang taka mag-English ka, balaan mo tang ready na ka magpag-over abroad. Correct. Tama kanya ning kaya katama din tama tsurong psyche. Wow. May tang mindset tama luwang bagya. Pero nung lawe may katang itang kaya kang idea, buriming anak kung mabiyasa ya, ikang anak ikang pengari po ikang teacher. Ikon may katang language. Nya kaya katamo king kaya katamo. Nang buri sabi na tsuka Kapampangan. At yung anak talagang dagulya ng halimbawa, dahula. So, kayong balera, waray lang mong pareho, halimbawa. So, itang anak, gawaya kanyang paralan ng teacher na mag-connect kitang waray estudyante. Pilitan magkapampangan ng pumanagalog, ng pumag-English. Una na ipa itang waray. Gawa kami paralan. Assignment na yung DepEd dyan. Ngayon, anyawaran mi, metong yung maragol opportunity. Then pengari, turo tayo kita mismong lengguwahe mo. Kasi karing kapya ka confident. Karing kapya ka ustong magsalita kitang kaya ka lengguwahe. May pipilitan ka retang ngaliwa. Kasi abalo na naman yung anak biyasa ya. Nyapin sasabihin dahil yung psychologist na maka-incline kayong linguistics. Yung anak hanggang 5 lengguwahe, agyun yung pag-aralan, agnan without confusion, with good mastery. Nung kitang at an early age. Nya po itong manubaya mo, English siya mo. Kaya ba may nalbing, bulaga managalog lang. Kaya ba pag sabi may kapama, malito yung anak. Ikaw mo migagana ka, ikaw mo mimisip na, ay puti na yan din niya. Ay ali, eto tuita. Nyapin ito, sabi ko scientific ita. Ula-ula, ya mo na palapalagi na, sige ali. Nyapin, sayang talaga, patsa yung pengari, pebre na yung anak ng meragulyang, Kapampangan, anong Kapampangan yung Ilocano niya, kaya ba't yung Tagalog at may Ilocano? Tama kanya. Balo, sir. Ati ko rin na metong pang observation ka rin nga, tao mo naman na, ali ka rin anak, kunya ka rin tao. Bala mo po tang ing anak, mga pampangan niya, ay katwa na sa pok. Ngaran potang ing anak man English, ay kabyas na ana. Bala mo po ing maging basis na ning biyasang anak karela, itang biyasa lang man English. Actually, yan pinmetong niya kareng pagkalungkutan tama niya. Atin tamong metong impression na mali ne. Patsay may English waring anak biyasa. Patsay wari may nga pampangan niya, alaing balo. Pero totoo na yan, diyang dalami kay may dalawang klaseng adle o disiplina kay pamag-aral, math siya man yan. Kaya lulto, mas biyasa papitang biyasang math, mangwenta itang street, smart siya kayong pamangwenta kayong dalang kasi mamuro yung pesos-pesos, magpalimos siya, balo na yung kwenton. Pero dela may kitang sistemang formal. Kaya ba tambing may anticipate, in English may tambing nga malilit na kasi 1+1. 1+1 niya, may niyantin dyan ha. Kasi puproseso na yung pagkitang English language. Kitang foreign language. Pero, anak, metong, pilan la? Nakay pakrot ko timuha mo, 6+6, kaya ba't yung anak? Antin dyan niya sabing 12, sabihan niya 12, marineya. Bala na kasi tang 12, manong niya. Pero yung idea ka rin, pakibalon mo, biyasa palang mamilang. Una yung uling niya sabi tang 12. Bakit? Metong yung uri na ning Kapampangan na kayong pamamilang ita, 12 o 12. Niya talagang maragula bagay na in language, i-welcome niya pa yung anak. Ako sir nga, dadakay ako pa niya. Ika sir, siyempre based on research, kaya kayong pong experience, kayong pamando. Ako naman, observation ko karing siping balik, kayong community, makanta po niya. Akakit ko pa, mapamasa ko rin post yung kayong Facebook, kayo di Tatang Mike, kayo po di Sir Robbie. Anak kong kagaling, kayong amanong si Swan. Anak kong kagaling man English. Magbilib ko. So, kita mo po, approve yun na.
na nung ikay kapampangan kayo pumino ng ginamit ang lengguwahe. Pero anak ko po kagaling maningis. Ita mo po, pruweba na po na Multilingual tamo. Multilingual tamo. At yung pamangamit amanong siswan, makasaw piya, bakan ta, mabiyasa tamo pa pong aliwang lengguwahe. Bayo kaya pa si Bayong balikan sir, oray ni rin kaya katamo pong Malbene, Miss Ava na dapat kaya beta mong hini. Luwid ko po Sir Joel, metong ko po ka rin susuporta kay MTB. Sabi na po Miss Ava ne. Imam Lucy De Leon, Husmalaga, luwid ko po Sir Joel nga na ne. At Isa Ramon Lerit, makalungkot nung ilakoding MTB, King Basic Education, uling keraklan ka rin anak kapampangan, nabiyasang mga pampangan. Itay lagi ng dahilan, ditak-ditak mabuburaya. Nga na po ne. Hindi naman po, pasingit kang Mama Ditas, Dizon Zimbulan ne. Happy 7th birthday po kano kang Adeline Grace Zimbulan, Nemi, iba't po kang Lola Ditas, ayan. Ngayon po balikanan da sir. Atin kayong manifesto. Ini po para layan atin na kayo pong initial copy para laking sina. Malyaramiya pong damdaman kaya kayo nano po ing lamanan ning manifesto ngayon at nung makanano lang makasaup ding bisang makisan metong kaya kayo. Actually, hindi po metong manifesto. Basta tingnan ko tanging kaya nga mano ngayon. Kasi nanong mo kimot tamon, diyan nanong mong masigla, nung ang gakamuget ang dala, nanapin yung kulayit mo, miras karetang patungkulan mong tao. So, sabi tala po nandin tang Senator Gatchalian. At niya po kasing metong susulong itapin pong talagang tumibe po itang karelang babalakan itang pamalakdang ilako ng mother tongue. So, actually, dakalya pong proseso yan. Yan naman bigla lako de yan hanapin na Atty. Gunigundo, uling at yung constitution pa yan po karing batas tamo, in kaya katang K-12. Yan naman kabud na mo lako although tinang move. So, may pagdemanda, hanggang katawlipin ka nung maging pagluwalunan ng kaya katamo ng why ng mother tongue ng Supreme Court. Marapla pa kaya nung sakali. Manya makabay, masakit yung proseso. Ngayon, metong po karing kaya kaming kimot may kakimutan po kasing maragulan kaya ni Manila may tipon-tipon la po rin asan ng champion ng leader na ng mother tongue language o multilingual education may ayaluwa pong sangay at yun po yung Philippine kain pong Philippine Normal University PNU yung kaya katama king UP Department na king education yung Talaytayan Plus imagine including rin alawang foreign agencies in USAID ang po kayong ang po pa po yung Summer Institute of Linguistics. May itong nasasabihan, kailangan lang po rin tanang kimutara. So, ginawa kaya pong manifesto. Yung manifesto ngayon, hindi makatranslate siya po karimiyaya liwang lengguwahe. So, at least po niya pong 19 languages sa makatranslate siya. Kaya ba't po makatukiya kaya tamo naman kapanamdaman tamo naman directly makatranslate siya mga. Tikim yan naman kaya tambagay na kailangan. So, buri kayo pong basan, bantatuwaki dering aliwa ini po, maya pong pinandit, ikaming manibat king danay ng akademya, scholar, talaturo at talapagtanggol di nga manong siswan o ring L1 ang santang L1. Deng magmasabal ang pong manalakaran para king ikasikan at pamanyulong na paning implementasyon na ning L1 based multilingual education o MTB-MLE. Agpangkaring dakala pamanigaral at kapanyalugsugan namin po na ring researchers din makayampang yaking usto at angkup a pamanigaral ang pong pamagsane pamuking mumunang amano o salita ing L1 pin ing pamanumpisang pamagaral ka ring anak. At kaya lalong mabilis ang mabiyasa ing anak bang mitas siya ing antas ting kayang pamagaral o literacy. At ing gustong pamanakbang naking pamangamit L2, L3 di mo Pilipino, di mo Kapampangan o English. Dengalawang salita, amalyari o buri na pang-abalo ning anting Pilipino at English. Kaya BKT, ing pamanyulong king pamangamit king Filipino Sign Languages. Itong FSL. At tamo po kasi sariling sign language ng Pilipino. Anti mong peka mumunang lengguwahe, mayap king pamagal, ding kabalenta mong makapangamanong oral. Itang mayas mong pipi Maragula kayalan galang ing pamagbasura king programang MTB-MLE king karapatang pantaw, ding magaral, at king mitakdang inklusibong education, inclusive education, para king sabla. Ing implementasyon ng programang MTB-MLE tutuyang mangailangan pang panahon, pimpingaman ng kayo, at kasaupan na manibat ka rin antimo, may itong po, pengari, manyag kaya pong saw ka rin pengaring, paragul ka rin karelang anak. Pangadwa, masibukan na talaturo, datang talagang tuturo lang, antin dyan demo naman ng MTB. Pangatlo, mapaglualong lider ka rin, miyayaliwang dake o marangle, kaya katang leaders keng lual, so coming from government, komersyo at media. Eragyo rin king DepEd mo at taliwang aguman. Nunge itamungan kaya tisangkot king pamagmasabal karing amanong menan o native languages.
Dagdag akapagsubukan Katie ing yayapag ng Senador Sherwin Gatchalian ing isulong ing Senate Bill number 2029 bang ilako nemo naman ing mumunang amano karing daycare center. Imagine, ang mula kita pong 3 years old talaga milako ne ing anak niya, makapagsalitang Kapampangan ng Kapampangan niya. Kaya be ing susulong daring kongresistang Roman Romulo at Margo at ilako nemo naman ing kakagisingan tamong amano antimuing Kapampangan king pamagaral kayang elementarya. King danemi po, mangako na keman pong misulong pang miyaliwang inisyatiba, advokasya, dakal pang miyaliwang pigagap, lalo tayang apalalang, agambul, at apaglalo, din kaya katamong amanong siswan o L1, antimong amanong siswan tamong Kapampangan. Manmi pong pengari, talaturo, ang poring kaya katamong naganang kabalen, antimori po rin makirandong yan, makiadwangan tamo po sana. Kita po yung lamana po. So, tinya pong available na link yan na malyari na pong bisitan kasi po itang pauna may pong gawa na ngayon. Miras na po may receive niya keng opisina na pong Gatchalian. Yan po po ni kaya katamo. Reta po pungaluwang kaya kaya membro na nito kayang panimo na committee keng education. Opo. Sir, nakatampong karakal pwede pa sanang pisabyan na medyo malilimitahan kata kayong oras na. Makanyan pa man po, I believe, then po menal beta mo, anam namde. Yung kaya kayo pong sinabi, opo. At saka ikitda, itang nanong importansya na ning kaya kayong susulong ay ni. At tutuyang kailangan nga manong siswan kem pangabiasa da rin kaya katama. Dakal pong salamat, Dakal Sir mo rin po Joel. salamat. Sakto ya mo po nga sabi ko, panahuli nga po nga mano, timo nga Agosto, buwan ng mga wika, ang po pang at the same time, aldo ni nga manong siswan. Mga pampangam ko pag maragul tala ring lengguay tamo, Kapampangan ka naman. Opo. Sir, mabilisan. Ikain mo na Ay, yung ni po, pag maragul kaya po, hindi meron nga po karing proyekto yung dati ni Kenny King Angeles City may guaya po ini niya pong pandemic niya linolya po last year pag maragul kaya shout out kaya mo ping kaya katamong Office of the Mayor through Miss Annalyn kaya katamo pong tourism officer. Pero palol de pong libro ngayon. Reta pong bisang mabiyasang basic Kapampangan at chula po Kenny na. Reta dita ka buridang abalo. Dakalya po laman ini po tang kay Bucolade. Mamisita ko po king Angeles, nyapin po karon retang traffic science tam Kapampangan la naman. Aki ila naman. Salamat po. Opo. Dakal pong salamat. Kaya kayong oras kabalen. Ane po, thank you po Basibayo, Sir Joel. Sana po dakal kayo pong abalo. Kaya katamong programa. Abayan nyo po pong laganas, ne? Kaya ni po kaya katamong programa. Uling balo yun naman. Kaya tigagambulan tayo. Kaya katamong kultura. Pakamalan tala rin. Kaya katamong kabalen. Amami dengalan. Kaya katamong keng labuad Kapampangan. At syempre po, retang kaya katamong kantang Kapampangan. Din kaya katamong amanong siswan. Palabas tala mo naman kay. O ini po na bahay tayong may-hari na kabalan. Biya kayo po yung kakatamang Kapampangan word of the day. O yan po, malilipit. Yan po yung to get poor. Ang po pong naghihirap. At syempre po yung kakatamang kasebyan. Panaulinaan po na yung kakatamang kasebyan. O yan po. Ding taong matilos adila pamisagsagan ing pupunla. Itatin pong may komento basan tayo hanggang meto nga may tagal tayo. Ayan. Lawin tayo po. Yan. Bibirwan din po yung kaktamo kaya abe niya kanong katilos adila. Nino pa? Yung kaktamo. Lawin talar. Itang dakalya balong sabyan. Yung tao po kanong matilos adila. Ayan, ding mahilig kang indredos chismis, ding mga tabila-dila, adyang eto to sabyan da. Ayan, dakal pong salamat kaya kayo pong may komento na. Ayan, paminsan-minsan po kailangan tala ka nung makaramdam amanig ba't ka rin matilo sa dila. Bang migising la, a sharp tongue can also bring change. Nga na po na. Kabalen, mayari na po yung metong oras tampami talamitam, ngayon Aldo. Nanu pata, abayan nyo pong Pasibayo. Karen tutuking Aldo na, next week po kayong Lunis, miyakit akit ang Pasibayo. Ako po yung kaya kayong Aching Malago, Jenna Lumbang Parungaw, ating pusong makabalan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga I'm